Evo, ajmo, rej. Hadzime, ajmo, judo. Tako je, radi. Odlično, 1, 2, 3, bravo, 1, 2, 3, 4, tako je, 1, 2, 3, tako je, 1, 2, 3, mate, dobro, odlično, ajmo gore, odlično, ajmo, vrsta, ajmo, na plave, može, hadzime, ajmo, odlično, ajmo, 1, dobro, izvukla si, ajmo, gore, mate, ajmo, idemo, gard, hadzime, ajmo, dobro, mate, Nikola, nemoj da padaš, ajmo, hadzime, 1, 2, oho, tako je, nije, tako je, 1, mate, bravo, ajde aplauz, ajde. Odlično, ajmo. Jer znate kikondo? Nikole, znaš kikondo? Karate kikondo, znaš. Ajmo, rej. Gard, pudodači. Drugačije Nikola, ajmo. Ajmo Miko, ti radi. 1, 2, 3, 4 i 5. Ajde ti Miko. Ajde Miko. Gard Nikola, ajmo. Ajmo Milana. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, ajmo sad karate. Gard. Može. Idemo borba. Može, spremni za borbu. Hajde. Bravo, mate! Odlično. Nikola, kaži mi koliko imaš godina? Koliko? A koliko dugo treniraš? A? 3 nedelje, 2 nedelje. Pa ko ti dao taj narančasti pojas? Marija, uzu si od sestre. A ko ti sve trenira? Jedna sestra i druga sestra? Dobro. A ti Miko? Koliko ti imaš godina? 8. I koji pojas ti imaš? Koji pojas imaš? A ko tebe sve trenira? Jel mogu ja ovo da stavim na YouTube? A? Važi, evo, sutra si na televiziji. Hvala.